Munini wa Gavana County ya Masako Francis Mwangangi na wenda ukunikili mwethianu wikwe na matambi ya meoso kukoniwa kuwa kwa Faith Musembi ulona imumanyiwa wa kimanisio cha Mount Kenya University ainenea kisioni cha kisekini ila wakwatiania na ndongo isiki bathukani ondo mamusi anyanya na atui cha thini cha mathiko mamututia Faith ni wao ya muno ni wingi wa siko sia uwa ni wa Kenya mwila withito uikosi wa mavinda kwa mavinda. Dan Mongela no kutuelezea. Munini wa Gavana County ya Masako Francis Mwangangi na ibindane vikite cha thini cha kumumasia Faith Musembi ula mwandha wake mwandha cha Mount Kenya na wethigwe emumya thayo nyumbani kwake kuethika ni wakulia ukunikiliwa mituki wikwe nikenda ni musio kukwata haki na usungi wa makulu maingi ala maende na umekumbila sindu ita kala sieke ka okelebinda lakini ezi kala atugeza iwo ziendo na ikatosenya ile tando ende kene chao lakini kila ngwenda kwazia tasia either mwana noke mwana ogwethia ni mwetu no sio kwembwa nonena nyana tia siana sito karibu sana lakini dimya onateke tu we can't stop from demanding and asking for answers na answers serikali no yekiteneza and the key suspect as we speak moko ni ma serikali we also urge for justice nikanaweza there onaitu kanota musiai paike ndoke kwake kaliplace mwano katika azia but no ziopa kikembwa ne somo kindu kikeke katika mana uwo na bayimthi wana withi onange no masome somo maima na zindu imwe ndwa ile tekwika ni uneni ula kwa otomba ni ndongo ya Kaunti ya Masako mwanuje iskamene Kasembi ula na kiwande na kulia mwiko na mosa yuta kuma kuyasia onda kulia na moasi kuende na kosa kianda chocha kuyasia na siona woito kila tito no demand no justice for Faith na no kite bandi kendai emphasize still na ndikuthia woikawito nondo escalate ye to greater heights kila mwe o William mwetu anekwa mwetu anosa ana thengewa ana kengwa aume ni maito na itio values yana na nombaka tusioke we aume masioke thome watumia tunena nyina youth mwikawito uneniu ndonania na wa MC wa Mutuni Ward Joana Munyao rawathingila kana nongina akiyikiwe na uoko neke kochuko maneka akenda uona uhusiano nandu ona kana ibetio situ mundu wo mutwae tafadhali bukawetha na undu utona kutrust mundu ngi yana yuluwa yana ukende yoketha na kathina pau titosha na musiei ne mundu witha agwete kisio kinene muno katini kathaiwa na mosia na situ sia anake tafadhali biasia whether ni uhusiano wa kwenda utwa mundu whether ni uhusiano ola anake betha anagu tafadhali ndwena right usuti property yako onala mundu utwanete ibetikiuke na right sia cho na sheria nike protect yete kwa maundu mana uteka onaetho usine mukau unenda kwasia wewa utatona uhusiano tafadhali ibetange mundu ndwena right ni uluwa thayo wako na kwa unenda kwasia kwa kiu kinekiwe kana kinekikie nondu netwegwa ukose kuma kwa musiei ona kwa neunga mukono atongo yalangi nikana justice kano kweli ne wa ile umanekana wake ndukiu na hatua ile sia ile yoswa mundu tiye ko twaziana masukulu tiye ko twaziana mataoni ne kulango to naitha kuyuma siendo ile ito na matethia une na bai mundu wa ile onengwa mwana weta wa ile kumina maisha mundu longo. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumva kisekine